Kasililiya main ko. Muna boros kapag kalangan ng kauno, pwede yan sumawat. Pwede program mo tayo bang patulang wewe. Ito nga sa katang kipon ni bang kupuran alakso ko ang pumpiyo. Wala bang kupuran sanangkan ko. Likan ko. Nanalang ko. Nanganiyan ko. Labalap kiti tayo ka ng pilintiyak. Mumotso. Government. O ipilman wangon kumelil. Kaya ulang koras ng Bombay. Mas ligan Bombay. O koras na bayan tungalan diyan sumaw. Aniyang korang na Protestant. Anawar may samwat. April isa walo. Parang kauno. Riyagit riya sa kayo. Ngayon parang salva si Venus. Isang umotsong baraw. O ibabatrawan walihan to parang kanan Bombay. O songan pa kita. Bukawat. May kacil ko praya. Sa pulang kau no sang kawit, di ban po siya yung tayo may isang kapon rangot. Tapan bato sana bukan ay siya. Ralaw tuwan no, ratig-ratig kayo, umsagla walo. Lihat may mahasani. Dison ba may nang marki usaya, wala. Iklamata kauno. Ekat nang malayo, sabul melugawa, katrela tayo basarawayo. Mo mumpul kay apu, kabil bane. Aman rail argument pure wano. Riyaw men katobaliti, masaral kan. Riyaw men kitil bane, balwaray kan. Ariyaw, aray men pure. Kaya akin kogolki kogol potet. Sarawi, kau na wasalabalabiya may sarawi. Sampa pun terpilar sa pulmelingaling. Nilaraykan putikata pawasan ng Trempas Sarawiyo o itiniyay katrela ng Trempas Sarawiyo. Iya patrowan sulari ko korobor. Iriyala po ay ilawaya koros masamin o itinimimin ang pungan aramas me ausamin. Ap mesay kilangan ng markiyo, kau na wasalabalabiya. Amen mo mumpul ke ko pirtong ye wa molis sungkan ne. Medyo pasan pang Sarawiyo. Iya risalti awayat moliso. Katitiki puekunat sabar kilinawaman sabungan pan sorasumuke o tupongkan pan labata. Ngayon ramata kapitian kauno namasani isme bang katarala o isme bang muya atay manugata iya sapang patrowan yat ngay kung gatin para niyela kauno ko gatin kapayata watapen sa pumasin olalapin sa puman kauno sa kawit may bang pose amasani pasapang ang mapuson mong kauno pasapang ang mapuson mong kauno. Nasa matay ko sa kawit na ng sukset, inadansan sa lamawang trailer. Niya kawit kin kitrail makauno kot katin malpe ay seya. Anuyala sa pulmesuko. Katin malpe ay seya, puwen ka kawit. Ral may suskan. Puwen ka kawit ko mapung o inan. O manusriban pigiyong kot. Arutan pa mela o mumula. Application malapa saya puan ko bata tuan pebol naban pit sampa pun o katsto naman katotoban tepit naban wiyala nan markimen nan marku saya kapulan ang pa isubugi paisek mon Christ sa pulman ke lumong tok talumong kiligil suwat aso rere mo ne katin pola pwede asongan wiya tapelian and rice ang wala labalabakan aray bukokan. Met sansan ng Korean Chronicle, reso ko no isa kwalo, may masani, parang kapoya kiti, rabatuan, usaya, kung sote sa pamangkupungan, isikwar po mga okaon. Sa Morokan, may katotogan, orang yairay sa may kasaraw yung tatawakot. Kung katinti bata ang kauno, o solar sa kubur mga wangkong. Pwede sang usaya uyan ang margintantmen o kasantidran
palilautin sapulme armasakan sobisan kauno osola pigi yung sapulman court pasantikan. Sapulman na ise oraman yay malipilit na uyang point ka kuya sapulman kauno son kawi te so government. Kapukaw makoya nga ise ya minanapal mele. Epan kawit ki rail armas me kamelele kauno no court ban ketil kapay rail ta. Omaraban sutra pegi yung kauno court abang ketil kawi rail. Sangni kawewe pisitrik olal me pit kauno maise ya uyang ang rajik kayo lel bayu. Agate yung trail wal dingaling rosem o manangan court. Para sa tumaw may saya uyan yang welcome kauno to kate yung kauno court tuan tebakan. Filmen kauno trail trailen welcome kauno to trail kan we ambilga katen ku proy trail. Sangne kilelepen makauno ma yung tebakan kasale yung trail makauno pangkaten ma yung trail to trail kan. Yan so mag-trail kasaleta sa kumen kauno kubur kalangan. Una trail tipan o supplement kauno map ong tipatrail kan trail gatri tipatrawan pung tamanaman yung supplement tatok ang kalogi romama. Yawan tiyamo mo na trail bang kasaleta rosanan kauno niya trail bang pasusong supplement Isaiah. Mole Ilayu mengumpulkan, tolongkan, oleh masen sarawi. Agak yang trailer oleh sama trailer kota kecil sarawi, lengaling, roson wasapulman kemana-mana. Mengumpulkan, yaitan tolongkan, patosan 11 patro isis. Poin kasaleta on mon makalagel and supplement kauno contoh tongkan. Agak ni anso menurpung. Melen, ongan saraw bin tikila te sola tatap na noron solang men. Para tayo ninin kasangpal, ongay seya ang masani, ongan saraw magkaunugot katin sa kulman. Sarawi, akakuwagi, men kalmangi maaw, utang makalagay, pung melen, o susukap patrenti. Piltuwater try solang. Kailangan masani, tabatroan, ongan saraw magkaunugot katin sa kulman. Pwede abang katin sa wase, katikala tekasolala sabumatay kapunot nanewe ranakan sabumatay kapal ng penene kausap tebilwe o sabumatay sotargan koros o bilka kalautela tebilkatela bala sabumatay mangiala tewewe kila kauno kot treblanana watwatak sabuman kauno masen en kawit kan poin bilka kapela kitay o kawit kin kitay nan sabumatay kapal te ananakan. Dahil tatawala tremol mapung o mele bahan kukulan kauno. Pwede bahan suwese kamagalaya tatapatraykan, kamagalayasan sa matray kapalakan, nan sa matray mata-mata o pil elayang trail kapungi o papa kauno kot. Sang ni Isaiah katete kauno o kun rong entrolang kan kabungkan, elayang iyan mata na iyar mas Amen. Tepanaman mo kauno kot. O sota supplement ko kapor me bangkap ketki kapay sarawi ong supplement. Yes. Sarang kauno. Nianso me mali sundungkano sa kilin tawaseo, cholongo patroano me supplement sabungan pansora sanga o tebekan pan lapata. Met katete yung treno kaiten moliso me kamagalasan tebekan. Avyai kauno kot. Pwede imagagat Isaiah mo itong kauno sapul mayaya susak wangkap papay. Mentate pukuan papawat ay nananapal melel. Agniso pay kasal Isaiah sapang masani yet ngay main kung katin para nayela. Ako na kamagal kamatakwat ang wiyawayang Isaiah muna bang wiya kapuko magkauno katiyo. Biltuwater trail ranwat muna trail ba naleta kauno o pause sa pulmasa no men trail kan trail banana kamagaleta mas sa pulmatraliyas temur
o trai mo ito ngi bukan kacun kakao. Abana pal o kami takong trai and mo isa nga trai mo rin mas. Ako trai lita ba na nana kolula o kuliya ka. O trai lang ka yang sa pulman ki yeyas tumul ka o magalagay. Niya trai ba papa sa matray kaon ng magalagay sotipe o saragay. Sangni katetema may siya. Uya ang kauno, eleyawan kag mangiyata, tamangiyalama, sabul makalot o sutarakan. Niya so may agin katunuya, may akot magkasambalong sa pumiyay, yeyas, ni kauno ay asutogin sa wasay. Ayan malibilib, mawiyawiyang, o emen papa kauno nungisa. Main ko, makauno ba ang katin malibag kumuyong ay kanot. Trabahan yang sabang, yan ngay main kung katin parang niyela, pasabang mo, apat-patarayan. Kauno ko, katin kabayada sa kulamasan wat, o kasobetin na nawayo kubulkan. Ayay met motomot, may kakan wala yang kita, buwan parang kalan tumpay, o siyang ang pakita na naison Protestant Hour. Kalangan ng kauno o kalangan ng kubulkan.